ubwo yavugiraga mu kanama k'umutekano ka ONU. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mali Abdoulaye Diop yasubiyemo ibirego barega Ubufaransa byo kuvogera ikirere cyabo no gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu majyaruguru y'igihugu, asaba aka kanama kugira icyo gakora kuri iki kibazo. Ejo kuwa kabiri muri Tunisia hiriwe imyigaragambyo y'abaturage babarirwa mu bihumbi bafunze inzira zose zijya mu mujyi wa Zarzes, barasaba ko hongera gushakishwa bene wabo baburiwe irengero mu kwezi kwa cyenda. Naho muri Chad, mu gihe icya kabiri cy'umujyi wose wa N'Djamena cyuzuye amazi yatewe n'imyuzure, ubu abaturage barubaka ingomero bifashishije ubwato. Amapfa yibasiye igice kimwe cya Kenya yahatiye abo mu bwoko bw'Amasai kugurisha amatungo yabo, bamwe ariko bahisemo kureka inka zirapfa aho kugurisha inka imwe ku $8 mu gihe yari isanzwe igurishwa hafi $600. Turangiriza muri Maroc, aho Vice Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu kurengera ibidukikije, ndetse bizeye gukomeza gushyira hamwe mu bijyanye n'ingufu.